Pre tačno 92 godine, 17. septembra 1933. godine, na ovom mestu sedeli su prvi učesnici sabora. Tada je osveštena Vukova kuća. Jedina razlika je što je ova lipa tek bila posađena. Tako je. Pa ja imam običaj da kažem da su ljudi koji su obnovili Vukovu kuću i koji su osnovali naš Vukov sabor u stvari bili daleko ispred svog vremena. Koliko si morao da budeš ispred svog vremena da bi imao takvu viziju? Ako uzme obzir da su tu bili dr. Milenko Marin, ko je sve učestvovao? Pa ja mogu reći da je to sama elita ovog našeg Šabačkog okruga i najviđenije ličnosti iz okruga. Naprimjer, osim doktora Milenka Marina, tu je bio i Ljubomir Pavlović koji je bio načelnik okruga Podrinjskog u to vrijeme. Onda Žika Popović, Živorad Popović koji je bio profesor Šabačke gimnazije, ujedno možda i najveći kulturni radnik u celom okrugu našem, a i šire. I mnogi drugi ljudi, naprimjer članovi Kulturno-umetničkog društva Karadžić i tako dalje, iz Šapca, iz Loznice i članovi udruženja Podrinjaca iz Beograda, znači neke od najvažnijih ličnosti u to vreme ovdje u našem kraju. Sad, šta je bitno reći? U samom početku, kada je Društvo za obnovu Vukove kuće osnovano, ono na prvoj sednici nije nosilo takvo ime. I u stvari je zvalo se Društvo za podizanje Vukovog spomen objekta. I na samom početku se vodila rasprava o tome da li da se ovdje na ovom mestu podigne spomenik Vuku Karadžiću ili da mu se obnovi kuća. I na sreću je prevagnula ta priča da se obnovi Vukova kuća jer spomenika zaista ima svugde, a kuća je jedna i jedina. I tada je održan prvi sabor i to je bila jednodnevna manifestacija. Oni su sedeli ovdje, bukvalno ima fotografija da su ovdje na livadi. I bilo je više besednika. I kulturni program je sadržao gusle, je li tako? Tako je, obavezno. U stvari, ti prvi sabori u vreme Kraljevine Jugoslavije su bili znatno drugačiji nego ovi sabori koje mi danas znamo. Prvenstveno zbog toga što si rekla da je sabor trajao jedan dan. Istini za volju moram reći da je on trajao do 1970. godine jedan dan. Ali šta je bitno? U vreme Kraljevine Jugoslavije, odnosno pre Drugog svjetskog rata pa sve do 1947. godine faktički, je se sve odvijalo ovdje u dvorištu. I program je bio u dvorištu i ljudi su sedeli u dvorištu. A onda kako su izgledali ti prvi sabori? Najpre bi sveštenici iz Loznice ili monasi iz Tronoše održali pomen Vuku Karadžiću. Posle toga bi usledila beseda. Moram da kažem da je Živorad Popović u stvari čak, ako se ne varam, 4 puta bio besednik na tim predratnim saborima, što se posle nije ponovilo nikad. Jer beseda je samo jedna. Posle su besede uvek bile novi besednici svake godine. Tako je. Kako se taj sabor menjao? Pomenuli ste da je do 1970. godine bila jednodnevna manifestacija, onda dolazimo do predsaborskih dana. Da, pa ovako. Kažem kako je izgledao program. Pomen Vuku, beseda, takmičenje guslara, besplatna podela knjiga narodu i narodno veselje. Sad, nakon Drugog svjetskog rata sve se menja. Do tad je i priča o obnovi Vukove kuće i priča o Vukovom saboru stajala prosto na pojedincima, entuzijastima. Ali se nakon Drugog svjetskog rata u celu priču uključuju ustanove kulture, najpre lokalne, a onda republičke, a kad su bile te važne godišnjice i savezne ustanove kulture. I to prosto dovodi do toga da program dobija na kvalitetu i menja se, a shodno tome i broj posetilaca se povećava. I 1947. godine je bila sagrađena pozornica koja je bila ovdje preko puta ulaza u Vukovu kuću, tako da se program odvijao na njoj, a narod je samo sedeo ovdje u dvorištu. I onda se došlo do toga da je Vukovo dvorište postalo pretesno da primi sve te ljude. Tako da je 1964. godine izgrađeno saborište. I od tad Vukov sabor, odnosno završna svečanost, se odvija na njemu. Možemo li pomenuti neke od najistaknutijih besednika u vremenu? Znači, 92 godine, rekli smo da je samo pre rata jedan besednik govorio više godina. Zanimljivo je i ko je sve prošao. Evo, mi sedimo na mjestu gde je koračala i Desanka Maksimović, Ivo Andrić. Tako je. Desanka Maksimović je bila čest gost sabora i čest učesnik saborskih programa. Ivo Andrić je također boravio ovdje, poznata je ta njegova posjeta Vukovom saboru 1970. godine.
Ja, na primjer, u vreme kad sam ja počinjao ovde da radim, ja sam imao priliku da upoznam Dobricu Erića, jel? I mogu da kažem da to je jedan divan čovjek bio i prosto pristupačan, a izuzetan umetnik. Što se tiče saborskih besednika, to ja bih istakao neke ljude iz oblasti kulture, iz oblasti umetnosti. Na primjer, 70. godina jedan od besednika bio Oskar Davičo, pomenuo bih Milorada Pavića, pa je, na primjer, 90. godine besednik na saboru bio Matija Bećković, pa posle toga, na primjer, 2008. Radovan Beli Marković ili još pre toga 2006. Vida Ognjenović. Znači, kako bih rekao, 1970. godine, kad su uvedeni predsaborski dani, tadašnji programski savjet Vukovih sabora je doneo odluku da sve što je najbolje u kulturi napravljeno te godine u Jugoslaviji mora biti na Vukovom saboru. I ja često kao ilustraciju koristim jedan primjer, prvi predsaborski dan 1970. godine. I prvi program na tom predsaborskom danu je književno veče u Vukovom domu kulture. I na toj književnoj večeri učestvuje Desanka Maksimović, Branko Ćopić, Skender Kulenović, Mladen Leskovac i mnogi drugi. Znači, sami vrh kulture u zemlji. I to se prosto nastavilo kasnije decenijama. Vukov sabor čak nije izgubio na tom kvalitetu ni 90. godina u vreme one opšte krize, ratova, inflacije, sankcije i tako dalje. Tako da, u stvari, mi verujemo da smo i danas na Vukovom tragu. I evo nas za koji dan počinju predsaborski dani. Tako je. I evo nas na još pragu jednog Vukovog sabora. Naravno, tu je niz programa i ono što, na primjer, mnogi ne znaju, to sam kroz razgovor nekako zaključila, da se Vukov sabor uvek održava u sedmici pre Male Gospojine. I da mi već sada možemo on šeta i da mi već sada možemo da izračunamo kada će biti za 10 ili 50 godina, samo je potrebno da pratimo crkveni kalendar. Tako je. Tako je. Šta je u stvari zapravo suština te priče? Organizatori prvog Vukovog sabora su želeli da u vreme kad se održava Vukov sabor nigde u okolini nema nekog vašara ili narodnog sabora ili zbora koji bi mogao, da tako kažem, odvuče ljude na drugu stranu. I pošto se u Šapcu održava taj čuveni veliki vašar na Malu Gospojinu, doneta je odluka da Vukov sabor bude u nedelju pred Malu Gospojinu. Sad, Mala Gospojina je 21. septembra i dok nisu uvedeni predsaborski dani je Vukov sabor bio uvek istog datuma. Ali uvođenjem predsaborskih dana prosto program mora da traje od ponedeljka do nedelje. I zbog toga Vukov sabor menja datum. Da, Mala Gospojina je u stvari uvek 21. septembra, ali još jedna zanimljiva i značajna informacija. Prvi Vukov sabor održan je 17. septembra, a to je i datum kada mi slavimo Svetog Stefana Tronoškog od 2017. godine. Mislim da je to zaista značajno napomenuti i da svi oni koji dolaze u Tršić, da li povodom sabora dana i evo sada je prelepo vreme, Tršić je prelep u septembru, preporučili bi da odu i do manastira Tronoše i da obrate pažnju na kivot sa moštima Svetog Stefana Tronoška. Slažem se. O njemu se vrlo malo govorilo, vrlo malo se van našeg kraja zna. Moram reći da je Vuk Karadžić dosta pisao o Svetom Stefanu Tronoškom, pošto je u vreme dok je on bio iguman manastira, Vuk bio manastirski đak. U nekoliko reči bio je izuzetan duhovnik, bio je narodni vođa, bio je prosvetitelj, čovek koji je uvek bio u svoj narod. I na kraju, boreći se za taj svoj narod, i skončao ovozemaljski život. Tako da se apsolutno slažem. I ono čemu sama svedočim, to je da molitva Svetom Stefanu Tronoškom uvek pomogne. Slažem se, da, i sa tim. A mi ćemo sada samo pozvati sve gledaoce da dođu u Tršić. Tako je, pozivamo sve gledaoce. Jer počinje 92. Vukov sabor.